Sheikh Muhammad Kamoga ashabira abasiramu okorekeraho ekintu ekyokurwanaga n'entaro n'okutera abandi ahamutwe ekyari kugira ngo kiretire project nyingi okuzingama omu bicweka by'Amasaka okushanga ngo na hati ekyombeko ekibatandikire kyakahwaga ahabw'entaro eziri omu basiramu ab'Amasaka hona agizire ngo hariho omuntu wena orikukora ekintu kyona yaba atakwatanise na gavumenti nahabwekyo bashemerire kukwatanisa na gavumenti abantu olokutiriza tugenda okole darasi tekiva mu bbanga n'omala kwebuuza tubeere omugase twabagambye tetujja kufuna bizibu naye ofuna agamba nti buli omwagala kukola nga bwalaba atalinaako mukama wa mugamba. Sheikh Kamoga ahabwira abebembezi okorekeraho okuteekateekera omu bakurasi bonka bashemerire kutunga projects ezirikubasa kubayamba ng'olina ojja halaala tayiban n'obeere muna sunna nga toyina mulimu gw'okola mujja ssente obeere muna akiida nga toyina ojja ssente eyo akiida neterera yo sunna n'okiteekayo otya mukola toyina ssente. Ekiterane eki kibiiremu b'amashekhi bingi munonga n'abasiramu okuruga omu bicweka bya Uganda kandi bashomise abantu okutiina Ruhanga. Gashakwa Ali Wasu ate si basiramu bokka n'atali musiramu bwajja era tetumugoba kubanga naye agenda ganyulwamu 100 ku 100 bwe banamugamba nti liisa ddyo ajja kumanya nti ddyo yasinga obulungi. Abaana ab'amasomero babuwala babulenzi kubanga bagenda n'amasimu gano agabakkiriziddwa tetwayawuliddwa oba ne gano gakoloboza gasimaati kwega nago kwegali oba gali mukka ag'obupeesa. Era nkosa omukisa guno kwebaza gavumenti naddala ebitongole ebikuumaddembe Uganda Police Force, Uganda Police Force, UPDF n'abokwerinda abalala bonna batuwadde security ebadde ggulugulu. Omugandi abasiramu mu disitulikiti ya Kiruhura batori n'obukiiko busya obw'abebembezi baabo bwanyuma y'okugira obutiikirizana bakeecwa aha Old Kampala bakeegita aha basiramu aba Kibuli. Eki nkiijeho bwanyuma y'okwetombwita ngu aba Old Kampala nibabiima obuhwezi. Ono ye disikazi omupya owa Super Supreme eya Kiruhura eri wansi wa Kibuli era ndo gamwatwale Kampala ku mawulire n'amasimu mwagafuna naye ng'ono bwe twatolozwayo ekaadi waffe. Aba nibagira ngu batwire nibacumbagizibwa omu buheereza na munonga mu mashomero gaabo agagarukire enyuma. Sanga eyabeerayize na boarding ati ekawulire Kageti eyabeerayashira P7 ati kwataho okushanyira nibagira ngu ebintu byabo bingi bwizire nibuguzibwa hatariho kushoborerwa okuhikire. Mpaka bwetuuka ng'agenda n'aturambira ekigambo ki swala ekiwere kyaturambira agamba ntwekwate ku ki ekirala naga ntwekwate ku Qur'ani ne hadisi. Wale singa tugenda ennaku z'omwezi waliwo olukiiko ku Kageti njaga tulege kubikwatako asobola okukontrolinga abantu abo oba ekintu ekyo kijje nga kikunze. Yatugamba mugenze munoonyeze ettaka ly'okuzimbako siniya. Ekigambo ekyo kyemanyala bategeeza. Yatugamba tumumala nnaku munoonyeze ettaka ly'okuzimbako siniya. Kati siniya eyo tetulina okugyerwanako. Aba nibenda okutandika n'okwombeka emizigiti. Gashakwa Ali Waswa na Paul Toriamureba.